England na pamli wali England na pamjali 1904 or 1905 we alungli revival shokta mikachungka ogatwi achekumati pasungda missionary one kwai chiwena mikachungka shoke da hangai chiwena ka shok American wena North East area bakli American missionary untaye da hangai kachig tha pam nung takla translate Assam goho apam Garo tribe hilleri apam chili rataye da hangai atam chili Garo hi Assam wili changasa atam nei Meghalaya mang tei shokrang daga kala chili rak das translate American missionary china Garo tribe hili paokhamatha ashok vai kachung ka shida hot na ye da ngai hot khana ju mangai na family aka Jishu Christling quick sang samang ne da ngai awya mingjiwa Nokseng family hi Jishu Christling quick miana da maya chau da how da an quick sang how da village ling kala ram ling paokhamatha vahashok pokawe dang chi ka sha changling apam chiwi aung china nana Jishu Christa wi paokhamatha kachara bing with therma hina na kung naga itu miyur hili therma nga chek vaina na sadak lehi mamaya maneda yari mangaling yari katong ali hauralaga Nokseng family ili approval kala naw khani jangda yari mangaling awngana ngahane dangai chia king hankla jlaga Nokseng nawi naw khani wi merin kan ngai akha na Jishu Christaling ima mayamane kachi hang shok lo dang Nokseng na ichi mamayamane ichi shuli shurki da imaya haire da lakleji I have decided to follow Jesus ichi wiena kunuk mayang ni marida anang han ka kasranchli chiwi Garo wi miyur chiwi aung wi mi ping jina mala thing chi radiana le sai dang kala Nokseng na chi hang shok ainang shida mala thing ga sing ping china no khani ni chili kap ta hawe dang chikap ka tas translate bung talwi dang aung nang hane nana leishi me thui ke ja approval nana lu me thui ke ja approval nana leishi da ka khui approval merin hi kan khui ngai aka na chishuli dinai salo chishuli I mamayam re I achane thi dali mukhorum re ke ji naning atai lu da kang stranjali Nokseng na lahina kahung chidada oga thui ilimang sochatlala kipa ka ilimang sochatlala ichi shuli shurki da maya haire atam stranchali mi ping china mala thingai na aprevali ngalang ta kapta hawe dang machirang warang daga aprevana akara Nokseng ni hangai dang ikaching ram ning rai sarako it's a thairako chili Nokseng amang ngtai stranch leong na hangai arano mirin namang na
khalata kan khungai ka chishuli mamaya mane je khamurai nang shoklo da hamli noksing na nokhni jiwiti ka hai kathing ji liyang ma la apreva wi kathing ji liyang ma la imang kisada chishuli na maya hai rei sai ina ala kwisang ka hai ne da kipa ka ili mong sola da o twina ili kipa ka ili mong chon na la chishu krusina mangale hai la ka anna chatrida awi mirindi hang shokta awi mirin jithangwena mi European jina alila satatawe da ana chishu crystalline quick sang mangaina khlei laga Garo tribe wi aung chile chishu quick sang sampang eda ka sha samang ne kala ka pa sang ka phang ne kala awi mangaina Garo tribe wi community hin chishu crystalline quick sang da 95% Garo tribe in rational salaga othui da le da Mia kamang na Jishu Krista wi bang nganing singa hai wi mangai na mangla chak ka hui ku ji revra kya ka nyang de le to nyang de le kle acha na ina laji ka shi khang na se kala revra le mai ngring da ichi shuli shurki da maya haire da no uklungai na laji salo no uklungai na sehang sainang soda rivali ham ka sangsa sai ka chi na tum psychorally hang khangai nei rivrana na tum psychorally matui kamyang sarano